Kementerian Pertahanan merilis video kerja awak helikopter Rusia yang mengawal konvoi Rusia di Ukraina. Dalam rekaman video yang diunggah akun Facebook Vidon Rabu 4 Mei 2022, nampak konvoi Rusia berjalan dengan kecepatan tinggi. Di sampingnya, helikopter Rusia terbang mengudara mengawal konvoi tersebut. Pilot mendeteksi kelompok sabotase dan pengintaian mortir tunggal dan langsung menghantam fasilitas militer angkatan bersenjata Ukraina. Pengawalan oleh kru penerbangan tentara dari kolom logistik militer. Пять-10 метров в секунду, видимость 10 километров. Свыше разбираю вас на 5 баллов. Либо его уходи. Каждый клочок земли максимально могут эффективно его использовать. Ты имеешь в виду противник? Да, противник. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!